Nyuma ya kwithira gieta CUKURU ya secondary ya kwana ndi ya chiari bakwaga bisi nende mwarimu kuma mwanjate wandini ya mariani na tetheretu ni ANTU bobo ya GUTONYA secondary redhirite ya gieta KABERE ya ECO Girls mwarimu MUNENE wa CUKURU Elizabeth Mugambi na uriti ANTU bangi yoguchumiria na gweta na mbere GUTETHIA na bangi nende barapatiromba kwithira bagita CUKURU cha secondary. Nyuma ya wetwa CUKURU ya ARIA IKUU mwambirioni wa tamu eno Liza Makena wa kuma ntere cha mwanjate wa dia mariani ataumba kuthi CUKURU eno nuntu bokwaga bichi ara achiari bake ba mwirire CUKURU ya kanwa ara athomagira akinukaga. Rugendo rwake rwa kuthi CUKURU ta kilomita 5 wakira rukiri na ugoro rutari ruthu arende ANTU bawendi bwega baithiranite na kumwira CUKURU eno ya ECO ira aititwe arende akathomaga akimamaga. Nio last year 2023 ndagire challenges ngino kwa ni arwarire mbesa ciatuika ndathukumaga ciothe nkiviragira ngino kwa cibitari the last minute ni apasire ogwa pasire Liza nawe ni kigeria aruthaga gia KCP kuma untavota kwiga mbesa cia kumubira secondary. UTETHIO bobo jite ukurukira presidential bursary irajija ukurukira obichi ya twana bursary ya obichi ya CDF ya gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe amwena UTETHIO bwa ANTU bawendi bwega. Thank you kule obichi ya mheshimiwa Patono nto rerea Samuel aletiro athio obichi ni request obichi ni ya mheshimiwa netekereria uga mwana onu atethwe ndera naletero kesi ya Liz na botire ku recommend na mbuge ni thank you mono kile department ya social services ya national government nontu akwegwa plea ya kesi ya Liz na niko meate Liz peke yake kwina kesi ciengeire na makinyerie na mabota gukorwa make consider twana tu tula twa na kinyerie tuli very vulnerable itorugorire YouTube Saumu News KE na twaromba Mulungu atethia mongatombiria kona income na twa promise we shall be giving back to the community. It's just a beginning. Makena amwena achiari bake ibaujiritwe igikeno nyuma ya kuwata UTETHIO bobo. I thank God for those people who helped me so that I can join ECO Girls. Niko nimeluzo ndena gikeno na gushokeria Ngai ngatho nondu wa wega wake na mamonthe mantethereretie ndimacokerie ngatho ndimere Ngai amarathime. Makena ndi niwe murito wa 378 kirikira chia form 1 CUKURU eno mwanka uju arakuringana na mwarimu MUNENE Elizabeth Mugambi twewe ngakiri baraba ititwa CUKURU eno baremwa ikuja CUKURU. Right now ndi naritwa 377 ba form 1 na Makena riu akaigwa ri wa 378 na ni ana baingi muno betirwe kinya form 1 na bataumba kweja nuntu bwa challenge ya school fees. Riu ana bo bangi benagu ko kuri na wero wishers bomba gutetheria ana bomba kuthoma ana ibairo CUKURU na bathome nuntu kithomo nekyo gikabatethia. Liza ari na gwirigiro bonene bwa kuthoma atagutangika kenda aingia kiroto gya uturo bwake bwa nyuma ya kithomo ya secondary. Ningetaka kusoma nikuwe daktari neurosurgeon so that I can help those people who are struggling. Ekonga osi skulu yeda wayina very high discipline anoka ukadi chuka town yaba gochoka chukuna wone discipline yetu eda were iguru na na betu be na self drive ana results yetu ciari mbega nontu bwa discipline twaumire mini score ya 6.2 to 6.99 an improvement ya 0.7 is not a joke nontu bwa kwithirwa twina discipline na purpose ya kuthoma. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishi.